10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Veña, imos. Bo, eu paso disto. Mira, esos van a esconder na barca. Sí, e como se o dono, ni má, van a facer boa. Sabe que... Pois voy a por Carla. Ei, donde está Noelia e Laura? Ni idea. Nosa última vez que a vimos foi na Gamela. Pois é que esperamos? Veña, imos.